juu ya nini uko oblige kumultiplier maombi? Ama juu ya nini uko oblige kuomba zaidi tena ya zaidi ya vile unaombaka? Ya kwanza ni juu mkazi yako kuko ba mingi banachunga kushindwa kwako. Kuko ba mingi banasubiri ushindwe mwile kazi bakonfirme maneno ya banasemaka juu yako. Kuko ba mingi banachunga ushindwe, umufukuziwe ama uanguke mkishimu juu baweze gisi ya kukuchekelea. Kuko ba mingi biko banangoya mwa ile nyumba, ile bunyumba yuko ndani, Bwana akufukuze ama utoke mwa ile bunyumba, ama Bwana akukimbie akuachie batoto na nyumba, njo bakonfirme baseme tulisemaka hangewezaka bunyumba, tulisemaka hakukuwa wa kuolewa, tulisemaka ule hangeweza tu bunyumba. Njo bakonfirme maneno yabo banakuwaziaka ako, na yenye balikuwa na kuwazia mbele na haujaolewa, na yenye banakupangiaka banakusemeaka banangoya. Sasa uko oblige kumultiplier maombi, kuomba tena zaidi ya gisi unaombaka. Kuko ba mingi banasubiri ile copinage yako, ile relation yako ianguke ama biishe, njo bakonfirme maneno yabo yenye banasemaka pembeni, njo bakonfirme maneno yabo yenye banaongeaka kwenye hauko, njo bakonfirme mawazo yao banafikiriaka juu yako. Kuko banachunga usifikie ndoa kwa ile relation yako, banachunga biprolonge na banachunga uanguke mushimu, njo baweze kusema tulisemaka hangelifikiaka kwa hii kitu, mpaka baanze jigeuza bashauri yako na baanze sema tulia. Uko oblige kuomba tena mara 4 kuzidia gisi unaombaka juu funge zile nguvu ya maneno ya maadui ya banao kupangia. Sikia jiulizaka juu ya nini bebanakuyaka kumusiba ni wengi kuliko bale benye banakukuyaka wakati ya shida. Wakati umepata shida na kukuya kutembelea na kukuya tatua shida, ni kusema bebanasubiri machozi yako, bebanasubiri uanguke, ni bengi sana. Hakuna mwanafurahiaka baraka za mwingine. Bref, uko oblige kuomba sana parce que esheke yako hautaweza ijustifier, mais réussite yako njo itajustifie esheke yako na faiblesse zako.